Tuana si was kaywa, maatig interest kalba, we go skill do singe. Afin rak ko was na kay wan sak na ko, pwede first met ki malutut nam singe ya. Svevak mo kadil lango, Mwet Suloshsohlah, kadil lango Mwet Suloshsohlah. Medige dem da wa nganchi uns ko ngay. Adam lasan dem da yaiko, composel late the Mr. Astig, Ephraim, ayape dem da mekred. San gestet kanilasho. Paksigin kat. Jesus go. Jesus go. Jesus go. Jesus go. Oh,
Jesus, Well, glomallap 20 katki mollaskeva on sang Mike natiga. Kain long 20 katki mollas nakewa. Kulokelen saasi simagat ngatalik inchil beli wala nalan gat papa the martin kasao. La faka mollas el chakna lang sikat. Musing if in Washington got the dudang Tuesday ao o ingin awa it course long le mekos. Na melutut si mata kamsing ingi kat findi na kikasin kol nata sa the fact mo katil Loango Mwet Suloshsohlah. Katil Loango Mwet Suloshsohlah. Da en si mga kumeta ka nakikatin lipsilan ki melutut pa finash ma si mata ka in kasangkat na kaderek makin fka melutut si musing ingi na ke. Efin ash ayana si mata ka in fukulgat. Masingan me katil de wikat ka fka. Na panangara malutut singe finne first night kosh pake to think about this. How can we stand firm in faith? Na ngakom finde kain tu ka inlalal fung ilakom ngakom te kain stand at all. Na pa maasirang alingan ke malutut sima de ka in kain sam kain me kadin sisin si kem singing. The masimidin orala be credit where credit is due. Okay, siyan yan first sima yakla on sukuwa. Tamle lasan, tam dahil yaiko. Pasyalos ke un skumat lip sila. Ne, un may tiyak yang nasing kasi Mwet ngini ke pasyalos. God-given talent bangan. Ne ke kainino ya best kam tafang cintan kia kamo. Tron lo mo bay anin kumurek mawe airport ngan. Eas Mwet may kayola panganan simako. You have to take it as an iconic moment. As ke yak kum ki kain belangan na lila kumeta wala mo chief toto leko tale mo airport pangan tron lo mo temet rewa to get tron sila malu ang iluti askai si masikma kadel equip ka di ke insang edify akay si man bain ko sa kayo maucha kipel singa menche wo si kadin kain ta kain si tamlel sam ngana aklen kum ke asloman Tagalome, Alabama, and we got young. Kiltu singi. Kulo bensin gat ki mullash kaywa. Tam talkin ye. Manikin la kum shak nash en kya to le na shish ko shae ka fu kya. Kulo malap ki
yorek pelo min fulia bshem min je wo shi bangan malel dam la lef ko ko be Ishenri kash nga sono lamalu anaklen kompe beautiful sister Fräulein Glamalap ki nga should bali kum yakkel tusinge as always tamday kenye belna kay wa kumasha alena mo yakka sinasish kusmash ki background an bengen launchin ka taliges tamdan in shesh ka in shesin sige malutut singe ametige de fashna meta kat siakla da kay nilasha apakat fashna met ki pelsinge abanang wiyan ikestage proy my friend mga ashwea nakusnak mo na spray pen ko sa ashwean cash kayo main kat na napay ka din siya sinkat ki cash katagani proy kat civil pe pashla yetom kat mo siya fun inakalim yun asumla katingan ki kataganang presence lo arilena pas mo siya kat palakun katlang si faklo malap na sumla kat na foto to le ki mapespesin mo lasha akum siyak na lang sikat. Kalang pakot en lumakat palapel na kayo. La faka oye masik na siya katita lamang matakakit design lom. Takay nakayakat. Apan ang katlang si base pelsing in fakulo na sum. Kikatanin siya ni nakyesh. Kumkarangan kat. Kadisusle. Kumakola. Papatamash. Siya ulasin kan kasi katafay katle. We community lasha church lasha. Panagipel singi katlang si wetokle. In fact, kulo malap na siyum. Eki kumsang pe lalmit mit kalan mit mata lasing ikaw. Kulo malap ki kumsapay lap mit saplom. Tagasyunan si skushayan si pengwo singi. Katlagan alin na talin na pay. Akishipin bakot en lom. Kumikatladari. Kulo peki kum silie makuluk na kewa kum patkala vinchaksingi ke wen na dum. Sili katin lalal fungila wengen makuluk na kewa lash kum nanak manas kiatari. Pel singi kum inkan kashikat katin chena tafaela liki kum. Kadefin ikori ka fashliki o yesima katen na nashke nanak manas yaksaye. Orek makan matwiya hingan falokin katmi nalulin karangan yakum. Katlalal fungina paila wengen kenik saye. Kenik si fanan ke mood bakum sa payama wen kulon tum Jesus Christ. Akalam you get chance nga lagat for son gosh. Kulo malap ke matwiyash ma takakipel singi pe. Leila kumin kain kashalos pe. Mamailos ashkian we metlash mamta ke pelinashula ke pel singi. Nakmanas kat papa. Todo na yerolos. Akin si Oyelos, we been with Lashmam Dine Nursing Home, Lomano, Kafine, Oyangal Madain Kelsey, Kong to Ganin Roshako Yegat Mishesum Gat Papa. Kalik Penadash mit Lashmash Pekik, Lomp Kelbos. Kulo Bella Communication Signagan Sum, Mutata Irin Katabashirlos. Kaksakin Kumgurella Wulum. Kalik Nadash ma homeless missing, Nakmanas Gat Papa. Ilse kulukla na erkens pushela da liknada shingi. Katsiak sumin nakmana si kas matanin cielos. Kat pema eken machilos lalom. Kumin kain esse inkianik makat kain sokla matwia shingain kan kashalos. Ala na yok masiak lasha baneng lalakatin taka inchi feel na experience presence lom lalving ila makashikat ke. Timing nga malom kattaka na in lemdo like akalimila katlal fungi kong kiwin kulo si fana na tumingi kataklen pe masikyak ki finfelam singi katngshepe ke discernment lom pain nanak lieten lom na sinmet kollar finne White House United Nation matan velsirs evasem kakain schwartagin kol na kewa kat pray pe ke church lar financing Finan Washington
kadinte continuing egnulu agadin massive fun kat price yaksum kuminorek makun kat lalmet mat komisyung yen kat agadin sang orega teni kadin massive fun naknas kat papa yok kat paik tenagi pelinak flat yok lash ke september ka finnen gushai leila rek malum agadin esmak kunla che pasta lashingi che met kolashingi pasha sorol la finchakshingi a wen na dum when leila kat na kay wanchi posisel in kan shukin kani kat in massive fun na euro kat siya going kat papa kat pen galsingi naknas wi kat pe kat lalal fungi kom paingi makat kain takan lagil du singi in wi mana kayo manin na nakwan met maya ko flape rela pelin proela ki pel singi kat proena sum karngan yak pelom in wi talik natas na kaywa marslam nutlut protection lom na selos in kan lasang akin fawangan masikyak na selos ni gelos walok pa na yoros mabes pesingi kat shot na sum lalal fungi la kumadain command center lom in takan fall na ki lang silo kinem kadakalan fast na met Lossian vulvas kenukdugin meon lom. Essa poikatle. Ken mon na tumgat fakulo amen. Kaksigin gat. Kada fast namet ki pelsinge ngan aklen gos na kaywa. Ana king afak ya kada takain sham kun melutu chi mars misinge kadel lang umutsia Suloshsohlah. Ta en si mga king akumin nan kana ke melutu chinga nan ki background na ba. Inan ki kapun menanaklasha pa. God stand firm in faith. Kipel si mga takain kisyang kata. When God fintech kain to pinpoy lang in lalal fung ike Jesus Christ nakadeforoti. Kaditegan wala mga tashkin na. Napaya nga dakal kin tu singin we go sprayan anale nakaksikin ka din me ki arslosan in wikat. Nangaklen pela kumutsak tambel ros long last nin kelan gatun tagin galji fanna ta careful ashara onagatin ashkiste de gashma akkay go os ki magos ashpegean anaking akkalem yun si os kayo mautyak ne kaksakin god shek na kam tayo eksketchol singaliyak live kaya and arsin pon god ta yok na ekaya ngan kan share ka tashik masikyak yun Washington na matyin ang etakay ni Shuko Kyashan kisitim balalosa. Nagi leadership lal tamlil Paul, tamdal Meli, Mwet lashing wa tamlil Twin, tamdal Klenta, tamdal Kirsan, tamdal Shuwe, tigin Tamas, tigin Isalpe, Mr. Larry, tamdal Lorna, wala pe tamlil Simeon, tamdal Lona. Wala lang aliel pe pasta si kapi kaya. Mr. Lanson, mat nga kaya wata kaya niya kaya. Orela, anay natin market siya. Ayun siya sigok kaya siya nakisitin po siya. Ngalila mo itala na ta kaya ni ilosala na me asyo ta kaya ni sisin siya. Aso mo ilal dali kaya. Ala na yok. Amo kanon ta kaya ni siya. Apkran na kita sinit ko si dal sukke kaya. At kaksikin gat kimangi. Nara me siye me nanaklasyok finen Washington na pa. September singe intaka. Kat nasaan umet kollas ko saingen taka kasi kat hindi malu finen yanane. Eka na siya flavela del suna yorek. Nabaka de fashion na mit. Kat samsam na sisisig maslos. Kat hindi tala. Pange kata oyen makatashkem singe. Kataran na kachilongan la Australia si Finances Washington. Nakat proyekin mga Napaya nga liyema kainin community activities nga by awiyan na naklasya. Kadin na kadin mutkila. Kada winayin ka siya. Kada mtanang ini flok na ko siya. Mayin kadin na kadin kaya Na met ko la church ko siya. Ang ko siya te kaya siya ka at del kaslabe. Mayin kumdaligi ka di beki o yesi mo tali. Kaya wala lami. Talik na siya fokosyak.
matkoser na ko snikin la mega tashkeo na kakshakin na pay kakshakin ki bangay finne talik mate ken ta u church ngi u shukin gene kadin masi fan na financing ya matya sha ke na si mwet pa kadin an lalfungi ke kadin an tu fin pay lang na lalfungi evina spell an church ta un jagan so net taxis we see among it and the kapen ng actual sila ngi tat mutel ta fun night ngi tel ta actual sikat lang kat enin na kadin masi fun and Christ nara Tatash kita usinagos kata finanyeno. Kadene na kasha. Orang kaksakin mat force ngi tuyak pang shukla kate meo. Aklo malap kada first limit ki malutut maasha. Malutut chenga naging akademia kate lango mutsia Suloshsohlah ay siya itkos fascinate kos pa asha. Na kadeta kain matawek kat na kaywa ngamo palan bel singi kat shundari Katako akademia na kimet pala singila. Yeit fugo kata metligi justelan lemil palyek. Taka sham alena welel. Kadeli kesta na silmangi. Na puksil sa mga stangar saptawan ngulon goske. Na taka na siska din dila. Anan kitin pa pali siya sangan ki pa natasha. When pa natasha pukon ngulon gospa kaya. Na saptaon ngulon gospeke. Na composition kaya, na ke format kaya, structure kaya. Ate siya na matakle. Me, pwede natasha kaya. Nara ay siya inmaston met pala forlet ma akademia ka. Ars met pala forlet akors tasakta. Sisil dali sa masla luosin bukin palang. Na ay siya Jeremiah masla Lamentation ka yoksha Ezekiel Daniel. Aban me koshe. Nakacham kun nake matpala shige petari nake Osia, Soil, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Apakak, Zephaniah, Akai. Na John ildaga John Baptist ildaga pawo yakin moisise. Ikaya kat sham kun nake daga sila shikaya. Ke maxi for sinake algos. Nara kada tafilan al dilasha kaiskata in mo falbenake retention lasha. Nara misingi pange dagalak misingi ya for sinake kos padashke. Na usi meritsinge kadin kain ritela fakat fasnamet anak maswiya ke na for snait kos pan ke. Na pange meritsinge sakluk. Man kan share ke screen na sa kadin ganda kayo ni ke. Mapin sa coaching kan liye. Mapin eta fung lagi pronunciation lagi kata kas nge. Neme ko raknaliti ki fakyen kata kas nge. May katang ni ekle spelling ki language la sa ta. Nang kata kas nge kas Russia ki ngaliya. Taklo malak wala first nimit. I say it goes pa maluto das kaya takla kito ko sa AS when nadal show them and atin nadal uzia ilemi chuta ashimeun to ko sa resin lanseria to ko sa peka when nadal remalia lan Israel elos takeni so meuni en Jerusalem tashakta elos kofla na shukye que pueden asonol do shalan chuta la unmet meun lanen seria los shundari en Israel ele metlan na ke warle na fushngela ora los rarar oena sha kushushya ke engo lemka del fakna sel aisia esel share chashap when natol efale sonol do sha es come conella che ingenekin metorek nuk elosorek mawe ke shaflayen lavin kof masoroliki inlalalanga me fakna selelan aknashiki akwagi namata etia sensin ka fosek
Malatlal tokosha risin Mwet seria oyebe tokosha peka oena wash luo ma anna fofos tiena masensin. Mwet seria we met Israel etokosha lalos tagay ni Urela siya pa bakulu. Ilo sa ako lan meuni chuda aksyang yemetwe in welalosle. Na ilo se aklim yek wen tinatal tapel ilan tokosha. Tajakta nga limkat fakakla mainge evatie tiena sikyak. Pangemerichi maasha naknas katagani praike. Katlo malap na siyungkat papa kimalutut lom makatrit kendari. Ina nage kumongyang nage foko mola takake. Kastom taka inaksyo sikat lutikat kaikat in makat ka bene small. Kastom gumulelaken matyakan flok na yung busya. Panangkat na kayo ma lipsila kasloma katlalalfungi. La ematawakin kan kashikat. Kat finikas tamatanin siyas na ki masiwas pailoma. Kulo ke kom sa pa mawin kulo si fan na natum. Inda kalkiya siyas kasak na siyas. La newen natum si feyak pail. Panang ke katang lagi siya flayan mana kayo katlalalfungi makumakashikat pa akayikat. Ken won natum Jesus Christ kat fakulo. Amen. Well, kulo malap anju da pain ko usma aşkı pelçini ya kate dok fashnamet ki mulutuda. Aki ikesla ki sifas mai fata kato ki muluti lasha. Ay seit kors foshinga la kors fakla. Lem sifena ele fashot si akal na siwos. Siematan fosh. Sheptata ele fa oswala siwen sanginel Emmanuel. Na main idea si ma etaka ke malutut misingi kaya siya itkor fosya na gaitkor siya. Katelorek makin crisis. Crisis ke pasom na emergency ka matakain anakatin mo maya elyaw. Elda ka insang expose ye faith lakum. Pangan masima idea sima nga iske malutut singa katataka na kaya. Nara if we do not stand firm in our faith in Christ, katilalalfungi na kisiya sima katmatake ngeko prekisto siya nata siya. Mada katin lalalfungi ki faksi biyenga. Virgin-born Savior si mataka katitala ke Mary itadayakingan matal. Manwangan fitelan matayan. Nara pasamsam kunyak tingi the virgin-born Savior of the world. Fin ngakom talalalfungi na ngakom tebek wangan mga kom tufe. Me ngakom tufe. Nara fossi na gelu si mga ridi pienga. Eta kata eakalim na sikum. La eash kais katapel mga kome ash alliances lakum. Na nakimutan fel kat mga alliances. Naki molin matlakom makawak ashwoki. Na kadeta kasamsam kun la anay na me en singe makasamsam kun chuda kafini Israel si fenela na el flood na me shasi ma el tena steady. Na ma ipsi aklo ma daga ki fastoli fani na ki itkoseng etaka ta samsam kun la ke oyen crisis mga samsam kun ma daga in kain expose ye that the last year del medel tu feo na sovereign Lord let the intervene let the rela ulela let sang warning de los in kain me tu ko te me te kanchima mu kuyaka men dalem kuyaka na kasensiak si met ma daga na si komo pa
bangakalimia messing akom tu fail ngakom di confidence lasha oye ngamdawa ke ngada ko holikian ko shrai fashion yelam ngau lamusing luo ponbe luo saiben na angal mekos September singal mekos na angal mekos finen Seattle Washington ngada lekia nalal fungila kamo ngayorek mane ar pension sila ar social security si ezang karangun yake golden years la kabang ngayon ngulon ko smsing nara ke ngam talien nu somsing kanin mange ngam ta kliek la ngaka penain banget nget ne enge oklam ngalal fungi kun so the sensiek simash ngia me singa kom inge na likie confidence lash ke Katlikie confidence larger ke government lash FSA mo. Katlikie confidence lash ke orek malasha. When anakadinash ke bubble shingena. Katen ale tala me etako dok. Ngasaman nelusa. In lang sinamdagas maginye yange. Mingam da siya ka ne megate kango. Alam tange. Musinge karangan musinge lutu karangan lutu. Namun ngai nga papa mata si nga sumuan lenyo ngai papal ke krofeni ka tulle mo kori si plan bela when bela kaya kat na mo kori na sang mackerel ngai na ke sang free rice pinbola yash rice and at most ne papa mata si ngai siyak sige lang me singe rakel kan ngukla kori si nangange kori si nail Chris, masing ay rikning nga mesing masing el wipetasek nara takana si kanan kala me nga pangon nga etakana merkini nga tari ki rikma ngam tan na relax na paingi ngam tawagin nan ka lila mangal kiya nga pengke nganem ta kasin siyak what am I trusting in Kingauki mil nge nage cereal nge ngai tana paila me sangrela cereal nge ngai tana paila mil nge takai ke pel si ma cell phone sim ta wek ring ko ngai tana paila se pang la phone call singa ne me takake kinga kumata ke couch ke living room la shange ki katanda mer kinge ngamo fin kat em tak shrai katan ki tak ngat la ke si pang ta ale fulma na kinga kum sumutul leke funga me katnan kamo me kate anne ale guarantee la kate ngataeli activities fu kya ka me nga kum tu fe msingia nara katin na katin determining na la what are we trusting in na men ana kinga kalemia nga sumwi to ani ale ko kan to ani si matashke kaya ta Kadine tala saflayan mukui na kayo makatashkenge. Eash pelsi makatetula yemtan lem katlash. Mangen nantak on euros kadin matawak o kuku nene na sindalik natasha. Taliktik nge katapasom na kelutu denge we grandkids nge. Dahil son na talash me buksige pa balavak ma Genesis, let alone Revelation. Pange ipkunak pe mga eninangan askea. Ngam tan kia kas grandkids singal alkos natas. Sandali kon kos nti kelinge. Kat ako begatin akfalati pel nalos sikat taganinge ke pel besa. Nara ale yok shipen gaslan gata na siksya ula kamusinge. Yok na ke ordeal si mga aske daringe. Nakat fulok na ke crave misunderstanding si mga tashke musinging la nga kung fintalalal fungin ka at papatamasin ka siya me katalal fungiya insang kashikat kemula siya na finash ma si sikyak na siya confidence la siya asho ye
mapangan masi maisang saukat leko ak fwili la masi matashke. Siya sin makate ashke ito ka kemalututan na ka katlalal fungi ke IQ lasha, intelligent quotient lasha, katlalal fungi ke diligent preparation lakoma, ka lang akom push lege self-defense ma, ka nga athletic, musical talent lak, ashkawak silak ma el pueng, ashtalik siwiyak ma pueng, ka edele ashkipel si mga nga enenal dal na pay, na pangasam-sam kun, ka portfolio lak nag-retirement lak, el situated wo. Malalal fungin na pay mo, kikatunda America, military lan, power lan America by long ikatle. Insulpen na taga na sikuma. What are we trusting in? Ke yok na kipel si crisis sa taga na sikuma. Narang alila, fin bang ke sikyak na sikki, me oye si masikyak sikki at tolo sumla. Ngalila, man na kewa almost come to a stop. Nga na eltlagal nga sistem mong safla sila ka. Angit ang lisya ulakal lalkan me. Dahin kia katalik tikalapan me. Ang asyud pangit ang lila. To prove this, God brings trials and circumstances that will char us up. Kadin shrolaliki comfort zone jilash nga. Nara, kipel si mga sika, nga kashkashak, nga kasinsiyak, efo ka nga tikin si nga sun kanin mga, nga sum kensay na maula ka, trace ya kanin mga, nga play in my head ni, come to a conclusion. Nga kulo malap na sumkat babala kumrala nga masik. Ngan makain ta ka patkiyawi, akiyawi, loeng na kela. Wang na pa mga kanilal kung isayong. Kung kulola kumrala nga masik. Naingin na, nga palakin la kumrala nga kailepe. Nara, deal ako pa sometimes, the Lord brings extreme suffering to make us, to char us up from the comfort zone. Nakisaptait ko siya nga ngamta kindila, ilta ko nakalimi nga kumin, stop trusting in yourself. Stop trusting in your shoot alliances by from the scene, talik Israel nga. Massive fun na kuminanran pa, kumsum na yurin God. Na naging afaka, crisis nga ilta ko ikesta na pa lila, fakya na pa lalfung ilakuma. Siya uskat me nagifos siya lukas up ay sa itkos. So kusap na siya ko siya es. Na isam kanila kipel si ma me katita ken Israel pang United Kingdom. Dahil massive fun na mit. Na pa Saul karinganen with young Aul. Na takol Saul na David tulokyak karingan young Aul. Na takol David na Solomon ilta young Aul. Na takol Solomon na pa split siya si kiyaka. Na tsum ke fos si luo. Singe pa sisinto ko siya ma me. Tako kes dukun split siya ngayon. Apara ikesla singe fak mo. Ketoko siya when nadal cho them and natin nadal uzia elemi chuda arshi meun. Toko siya risin lan Syria. Kala kung fakfaga risin ka risen kame. At toko siya peka when nadal Rema Lia lan Israel. Elos tagay ni so meuni en Jerusalem. Tasak telos ko flana shukya. Kepueng asonol toko siya lan chudala unmet meun lan en Syria lo shundari en Israel. Ela metlal na kewar na forskngala.
Aralus rarar o nasak kushusyak ke eng na kushusyak singe ba ara ngata ka mo aship sibak mo fluttering like a leaf mangan kushusyak siya nakadita laki ulayang mato daw ekki Genesis fan ini ke Malakai mangashman beke ya ke ulayang mato ashpukton ngulya nara ke ulayang mato katil sang lessons na wo na sindalik natin nge lama sikyak ke political military events masikyak na selosa historical context ke aisa itkos iltaka ke kainin belangan si iltaka ke kain belsi ma asma masikyak para nga riti na ke mayun nga riti na ke toko sama nga samsam kune nara toko sama samsam kun ke gestalan maritsinga tukun Solomon anaging afaka tukun Solomon Saul, David, Solomon, Nama, Israel had been split into the northern kingdom of Israel, the southern kingdom of Judah. Nakipel singe ma aisya saptait kostukong Judah el rule sin tokosha singe pa ikesla eas el de tokosha wusi. Na kadetala Jewish kingdom luong delang siakers na yokna bellal easa. Na me el sap eurolos el tonfel siltal del yok tajokta yurin katel manashiship. Pafakla the two tiny kingdoms were among several small nations of the region. Na katayan ma samsam kunyak mo nation of the region pakainen Edom, Aram, Syria, Philistia. Na delta ka na ki me political stage ma fusebe ma masikya ko lama yun nga. Na Archpain par la lap ma slagin ka demo metamanen. Edel me anay na le pushte na ki kayelos. Na siyangan pa Assyria. En Assyria pa taka usla mukulfinen Northern Kingdom. Na Assyria el me matawagin me laman tokok manaki Rick Fun with ma there's been military me power lalan na belsinge elawala na Syria saklu anorama skin butsugun dikne injang mukle mga skin el Assyria ka deligia ma el big monsters na el takain bangat kungok ko kanain kada nga talipit siya si makula del kungok nga sil David makan mga na el big players si belsinge na kat Finland kata na kepena me makatita ke pel ma katap lakan na nge katita ke Nazis nge na kademot ko na Syria mana ke kain silan me Nazis ebe na Emperor sinilpa tiklat Pileser aktolu el expansionist si kalmel ke expand territory lala na siya kiple enma kipler nge ba itcha elke shokyen when slagin bangen me bread basket lan felen belsia the masima sikya ba Palestine stood in the way na Palestine is composed of small nation na monsters nge Assyria el shigelen or kain silang leon ngi man tagain devour scrap ngi kayo el pangan oya el ke couple of ben ngi kayo nara el taka tanalen looming trade si kalmean ba el taka tanan masima el taka aktanin fungi matan vershik ngi na katapelam tan vershik ngi ash kasi conquest lalos madale orela na pauskat mela. This is just what King Ahaz and Judah were facing. Israel anye kokolal peka Aram
under risin na delta keni shiken shuken Judah ke belchinge na ensi Judah model specifically after ngepa Jerusalem capital nara news ngedaka ke alliances nge in Mashlol Aram Israel takat aklu ke artlal easan na ingena ke aklu ke artlalan pa fakla anain me ke aklu ke lan el tena aqua ki pa fluttering leaves ya anain kanji makamalipan na ke me insek nge mana nga okot okma pa elashkea na pa kalemi ke fosak lusingan fakma ke nga sonol do shalan chudalan la chuta la unmet meunlal en serialo sundari en Israel ela metlal na kewa arle na forskngala arlos rarar ana sak kushuske enga ban fluttering leaves na sanging lalos mayen wengen na lal fungi lalos del wengen sipel model ka fine ashma ta tena le manek le del forengin akfaleti ka shukashin sovereign god si katlale premaisik si mga kum da pray na singe nara kalimila fin pamit kolan bangen faskya metyan parang afak na ki daliktik nge mesin sin si delvin de dala me anget Genesis nige Revelation nara the people were weak in their faithlessness we met koladalan nara katpapalu si crisis nga na sil es inakalimila wangin marshal el eninain kuneklamele oro nakatita tarila mile shigimit ngan it's not working yenape his back is against the wall nara el mutawek in kain me fluttering ena el sangin na masing at lalia ba the plans of a scary alliance of Israel and Aram were plain Messi plan sila dalingen dahil ki aksa fila na line lal Davidan dahil ki aksa fila na ba dahil si puppet king siya inel ba Tapi Hills son over Judah baka kalimya ki for second gosgan ilos akula in meuni in Judah aksangang yimwet pui we in welos le na ilose aklemyak wen sinatal na puppet toko siya singa faga tapil ilan toko shala nakatita ingin na and Judah has a trembling heart siya kalimyela ital manas del weak mayen wangan lalal fung ilalal ital me katemo me lalal fung iki kelo sifena ke kalalosa ne ingin na ke mga takain kasyangalosa tadal nikin pala siya ka napangan masi orela show the weakness of their faith napauskat min gifastolo na gate ko siya konge il taga kalimyela the sovereign Lord let the kind intervene lausi olela na sang Milo sinkin na pataga kalimyela lem kadel fakta sil Isaiah Isel share chas up when na doom fala sonol doja eas come konela kingenekin metorek nuknugelosorek mawe kisaflayan lavin kof masorliki in lalalang me na direction lala konala doja eas o yebangan fak na sililan ak nga shiki akwagi na mata etia sin ka fosek na pangakata instruction mam dog dakyang na sil ilan dawan sil eas malatlal doja resin emet Syria o ebet doja peka malatlal dalan bel fak mo o na washa ifo ka na washa kumni washma anna me anain ina chishiksi an makia pa il caption na kenge tiana mo sin bangan
Palfakla, Mwet Syria, we met Israel, ito ko siya lalos, tagay ni Urela siya pa pakuluk. Na pangakal mi pa siya, dahil siya kanaus ta Davidic lines kong ilos ako line may unituda, aksang ng imetwe, in Suloshsohlah le. Na ilo siya aklemye kwen sinatal, tape ilan to ko siya. Na pa, assurance ng fact na silos, tasakta, ngalim kat fakla, mga singi fatiyana sikya. Na pangayan si mga kumindan ka la, fin ka delwi kat siya kain lain kat. Kat si mga kumalo na singi is not an idler. El temtana passively ke sideline ki mga teta ke history lala. El temtana me merely rooting for proper outcome. El pa usi mana ke wa el in control. El otay la me sikyako. Na katli dar ke history ke malarang etari. El fin ana mokleg vun beol ekushusya gen. Tasakta kesilan God's real desire ba met Israel met Juda nga ingan nalalfungel. Pange masi kidenero in forang na sil na pa elewrek makanalay siya samsam na sildal. Sangulela na sildal. Elewrek makanal na lesang message na sila siya na siya dapat na sil eas na sin nation Juda. Pahil fact ki lang fact na sila ak nga siya ki ako kinamata. Et je sin ka forsek. Malatlal to ko siya. Peka, ona warsluma, ona fortjena med sinsen. Na fin pange malem ka til faka, na eni na ilosin ita na finality pangen. Na tayo kuwi na malfakan. King ako mekain flokla na gimangom no to ila peki molan when kulo si fan nandin gat fin kapshan na ke. Gat hindi na ke en malat penasin. Tiyasin malat penasin me ing paka na mange. Siya instenan na ke buksi mga lutiya kaya ba makakos fastol ngulya. Tiya silta kakik e kaya. Who does that? Second samsam na sin ing paka mange inkan tuya tui. Vakta na mo misle. El vakpe mo na sin noa tui. Na inga wangin le. Yaru na musi. Na el forang na sin met pamalutute. Shikle na ba lalfung ilosan. Mangin ta ka na sikom nan ka na ke faksilak kim tawakia. Meng akum tu feo. Na fin ka del fak na sil aisel en fak na sil eas. Mail fak nga aklen yepa. Wangin el tena el faithless. El tena forang na sin kat. El bangon marskala si vena. Nara, I speak directly to us que allied kings lumail kin toto na singe. Pekka erisin. El ke fakt na sil, elente siyang siltal. El akkalemiela asplat si padel taka fototot na siyum. In mo luman kum na pala asmet kita ka arayin na mo bay na siyum fototot na siyum. Akum kain etala kapenain tepay kanin mange. You can tell. Na pang situation jinge. Tell him not to fear them at all. God na sila isa, de ayas siya na sila eas. Matsang sila dal. Elita type plot si madalirang. Dahil siya kita na sukyan Juda na sila dal na aksya fila Davidic lineage jinge. Dahil mama ka tila ko ba sikya ka. El usitop na siksi na sila dal. Nga ko fin fast forward ni kaya siya angal vasingal me ko fakla. Yurin lem kat matan vela manapilesh. Anat tulin ko si fan na si pakit. Na el kaya kalimila. Vefine enge ta kain memo ang tan fel nge lente siyangin ke.
Pal fakla dela na tulin kofin sipaket. Taka ma onyen loisala malala ona kutsishik ma enga euk. Nara masi ma aselina eskia ba enalen longon aisia. Katfinnan ka nage mama kadilashkea. Elvin malan tip to scale. Intanya na en leo. Toko sa lunge e pusle. Ana ma me mate ashmeta. Nara masima el fak inkalem sila pa. Pailas plan lalo sintaka arakanin mangan. Tasakta makatel faka pa esikiaka. Elos finne planang and it will not happen. Del finne fak mo bangi mo del fakala military power kafe finkatel ma tesikiak et tesikiak. Na uskat me kadini tala ash plans lakom belpas ash pe plans lan doko sa luonge. Si sogas madaganakas magandikata fakla. Sogas singalya fasungol siya. Mwet kain pakainin mapespes. Tasakta malang silan lemkat payoreka. Na malang silan kata paesikyaka. Na pangen me o yasima dako akatayaki kesi na git ko sala. Dako sa lungan dako inaksa fila me lineage la Davida. Tasakta asoloso ko eshanek. Dako ki lain lal Davidan. Plan lan kata ileusi tiloko naksoloso ko nganin kapek. El pa savior si mayata ko inkain savior lineage la David nge. Na matanvel makachamram kel peka ka rising nge. Dalte kan tuloko niya mange. Na ba me takana si komin akademiela. Kadil kan orela ma malos na planning na kay na kay nga kan sik de pangon ma sikya ta fin de pangan mama along silan kataan inlen si fan na kan ikalla ma sikya kan nara usina sikkum ako minnan kala tausin yesin kat ilana lensi na pa na ngara lamme ye ongo lime kosma Shumanyak mangemo esikyak. Tasak ta finkatel ma tesikyak at tesikyak. Na uskat me kadin nan ka lakastan kata de kan tafungle. Kelu Peter toluon kos kinga fakla. Me lensi ilana tausin ye. Fakla tasak ta mwet kawak seoklok. Ko sintia man kan la masingi. Wangen eklen maslon sile na si tausin ye. Sinlem katirol. Malu ingi anasi. Nakikatsamram ki en Israel emata identify ki Israel mo Ephraim. Na kaditala Ephraim ka Israel pangafakyan na Syria takani el tesemedi en singe alena wangin le kola na pa inge na mutanvel luonge mutawak takapain ma kolyaksil siya peka risin delta ka tasakta ingen assurance si may dekyang na sil easa ba elosefin forang na rin ka at katle kashalos tasakta kadel sang be warning na sil eas if you do not stand firm in your faith manil fakang tari maaisel in fact na silen tufe el fakla confinte tu inlalal fung iloman na wengen makome tuve eknau shekle me danvel shuman. Nara malalin ka in loang na sin me nasil Isaiah na ki ma plan ma kadil fak Isaiah and tafon na silan. Namen si mama etaka na si koma kadine iskimulutu chinga pa ki Bible nata siya epaka kila kalimi ki epaka klu fasakos la paingi kasse elosya gluk elosya tia pain moulle elosya swos na famul mayen elosin si pain na singat
Na AS elin nalan longol Asia inkan longol ki me ma kadel dafo Asia en fact na sila. Na ki uleng sa siya polil urik magin pena kain kasya singe inak kailo matalal fong ilange tawusa siya akkalem ye makadilara inak shwa sila meta ye matal pakilalal fong imakaina matawak ni kisafla wana mas la fak il siya akshwa siya matan god kilalal fong i famol nara uskat mga din taga some of my singila toko siya eas ma wangan lalal fungi laka shik lalal fungi el enina nalan for lalal fungi na el fintie na le ana peka risin judgment lan God that gonna sweep them away nara maasinge warning si takana sel eas ke lente si vena lalal fungi mo el kan si vena molala na elvin refuse peng wo si ma aisalus takana silnge na maisikyak na sila pa. Ate sina masikyak fatal alliances with Assyria na we nation nga eletaka na ki destruction. Safla yelba eda ka kanaus lan chuta. Na mulutut singa ka anaking akademiya ki akademiyak mo kadil lango Mwet Suloshsohlah. Tasakta el work two ways. Elin Suloshsohlah nga eni na inito la kasi ma elosen nain di kialalal fung ilalo sa pa yurin gat papa the marsin kasao. Siya ta ka pa na si kumsingi. Anaking akkalemi kim tawa kiya. Crisis siya mataga si kiyak nga taga de expose ilya es. Na nasikum menga kum tu feo. Kima upenga taga nasikum musingi menga kum lalal fungi. Ma esang me Suloshsohlah. Kakatlalal fungi ke salary lasha. Katlalal fungi ke pension lasha. Ka de patatangina na eas nan mo ashkalal si fena. Katel lang Mwet Suloshsohlah. Again, nga should be a fact. You have to stand firm in faith. Nga kuminin na ka din to firm ki faith. Man warning siya fact mo. Kung fintiara, kung fin etet tu in lalal fungi, kung masala. Nara ashiplakom. Kat finne Mwet Suloshsohlah, kat eni na katin. Alena me pain siyasla nga kum nikiya lalal fungi lakom singat papa. Na fin pangaen, masim nga kum nikiya lalal fungi lakom gea. Eni na inil pa prior din mo lakom. Nara inaksafi meton gostol ngol dolu. Shuk metok shailan God. Suloshsohlah. Manakewa will fall in place. Akluo. Vinkadel wikat. Siya ka in line kat. Nara malutut singa taka. Finash mga sitaka na sikum. Indakain kasang mulasha. Na prana sin God inikesala me kalme yan maingi. Nakatibangon makat kan sivena unwala ka kunakin kyanakyan. Nga makawos me is idea si matakaki malutut singa ya. Pinalang silan God, tatafla ki me fasitakongan ki ay siya lungul, wasinagyan gosh. Kaista na iko'y mange, inka intakle na katfa me lila metagatokoan. Da pangan malutut si mas ki tusingaya, inka siya katkaywa, kadin te pangan mas kalas si fena, kaluan sin katlal, sila katle, katalik natal, makaksingin kat, anak ki nga alumit ki senria, alumit si ki senria, nga kum me alayok shibena in dogshay lan gata. Sam na ke yotsi masisile. Fula tayo pa yok shibe mita. Nang akong frok mo na siya shifena. Ashibe si para katpapail ore katleo. Kat yok shibe na ke dogshay silalngi.
God bless you all. Ngan ka nakalen ko usma ligia po ki screen nge. Tuwan assume tamdal kimye Cherson Luke tamdal shre Klein glomalap ki arsluman tamdal Rose tuwa lo ki arsluman damlel Samuel wakuk tamdal kin Ukraine gumantrak shray glomalap ki arluman tamdal fulan from Lanai tamdal kin kaksigin kat pange me Usian da kaini lashmisingi ya nganusi me unsu kongein sang akshafi na fakat me fahreliki da kaini lashmisingi ya stakluk bin bayang akan usi well Glomalab chin met wiers melem we met kawak ma yaklauns kongen sang kalia da kaini lashmisingi ya manchil bena kaksigin kat ke mulash na gaywa ke kat kain da kaini in kain da kaini praile in kain da kaini sisinchela ke malutut namsingi ya naknaswiya ke prai kat da kaini fashelik kat glomalab sim kat papa klo ke ka kum esina seshkelen singi klo malab ke lang silum na seshchetui kadetala kat foto len ma bes kat papa dashakta plan of salvation loma alena yok alena lal shalep panangatlal fungila kumge kat na kaywan ace mode nanak manas we got ke fashali clasha
Leila kalang pakoten lom, sisin silangan metal fa wikat, karangin kat. Amen. Lumalap.